Hasya pas ya kan ka training mentakasi lapelong ya ka program. Pat percaya ki kena komjuro ki mi kpa ki bawan senram nang connecti mentakasngi. Halor kan ka nongrim kan ka free training. Akomno ka aja mentoy kun samla. Melawan ra ka skill mekraya dam sko tek society free training. Ka aja mentoy ki kun samla. Hakisngi ka benta babun ki kena ki kun samla ki duna kam kajam henry kan ka dam sko tek society ka kelawan ra kan ka free training ka pli kladanti kun samla. Komno balwat kam badjam. Ban singap hai kan video ban pejha kan video. Ban video sniau ru kia bisa nang teba dan suku tek society kin ai kimat katukat ni kijing pensai halor kan nang rim kan ka free training komno ka aja mentoy ya ki kon samla kan ka training sentar dan handi po mau jerong ada ki kon samla kan tu napitun kamuan bandrung de baristar ya kan ka free training sakamuan kan ka video dan sa ajik te pag company pada kerpat ru papai video om dai baskem tapi pajahat ru ka bakoi ka video penyo ru ka jeng mentoy kan ka video pas ngap ru ya kan ka jeng pensai halor kan ka nongrim kan ka free training dan skotex saci bakalawan ra wa mentala khasat snam kelas akri ya ki kun samla ban ai ka majam halor kan ka free training kerpat ru ya ki papai kan ka video kerpat ibu season ai ban la ban share dam ya kan video jenga bat kumjur nang la shu ban mi shu ka video ko percaya pi kan ka free training jongki security gun wat kumjur dai batang kan ki security gun ru ki don kan ka free training henry ki don ru kum ki housekeeping ru kumjur hila ban apply Hagata grupam ba andara training kan ka job placement. Mo dekane ka job placement ro hamni idan is arjun yamne and manjol this bari badan kan ne ya phi ki kana supply on training ne la shikor patang kawai ka ba pension khian and number ba ka training ne phimdan compensation mo phimdan compensation te kalong free phi Bafundar compensation and kani kajing ai ka ek bayarap kata kami kon ki bayarap ka kamban ai pisa mo kadi ka government of Meghalaya kanate dampo Meghalaya State Skills Development Society mo te ka project ka jopi kan ha kata ka karteng ka skills Meghalaya te ka objective kalau hikumta baki kena samla bikin one training nan tu bikin yo banyan ki jopi jan dengan kerpa dia pi bapin regular sega kelas bapin one sega kelas om dan supek no namar ba ting ni kum kibriu jayu ni kum kibriu ba kanu ka kam nani kanu ka jingyo. We are all part of team, so we are all here to do something good in your life. Training is one part of it. Remember, training is not the start and end of it. After training you are going to work somewhere, right? And after working, you are going to earn some money. Am I right? After earning money, you are going to take care of your families, right? So this training is just one step. As I said, assessment is very important because without assessment, you will not get certificate for radiology knowledge. And I want you to remember, whenever your parents are teaching you something, remember that there is assessment. And based on that, you learn. You don't understand something, ask 5 times, 10 times. Am I right, Arjun? Yes. And the world is changing very fast. Don't be lazy. Yaban yo ekni artli, ka skill but knowledge. Nada pidan tang ka skill pimdan ka knowledge, kanu merap ye pi banyo kami ajam. Nada pidan tang ka knowledge pimdan ka skill kanu merap ye pi ban ketiu ya ka. Ya kijingim gajopi. Pidi ban chaskor ban pelet jungun ba kini ki artli kini ban develop api kini video ban yo tang akan ke training security henry hakiwi kwi pat benta ki jingim ko jopi kengam dan sibun ni ban keren dengan pedang subha ye pi we pi we ki trainees nata ki kimi ki kpa
bedon lang hakani kasni bat ni scam ba nang di sekaman in benar kam bahap ya kani training dak akor ke burom amdai banle kanunu ka kam ka pa sniu ke banwara ya kajing thopria pi kumbang asajang ba kani ke training serta kalau kowe ke keper edan dan lang berkentai bercerang tambah wadam le tampan yo psabe kumasabe wadam berkeim nak keper edan kata kadi ke bahakamat tu tiviak pan sutu ya ka akor ke burom amdai ba pin bi sabar ngapinde kam ke basnio berbetro beria ya ka training serta kajongi ba kepala pan poin puman sa kajing sakhang ru jo training serta kowe naga beta kajongpi ke bafiwan tang arpus ni du serta di dak akor ke burom kongu dan ya ke disiplin apa fidan hakni ke cakap dia sekawairu kembang ngi klub pisah ndrai ngi hapan simpat san sepak tinggal kedai kumka security deposit yo pi penpat ya ke AKA yo pi ratu ya ke AKA dan yo pi pensniu ya ke AKA ya kata lakon ngisa ritual pian oke ma nomor play idam ketiar jam te kebaran idam iktiar kitar kibaran yo idam kibalik aklam mar kidan kibasat ya ndi bang bayu ma Rekidan gimana nak lale lah persniu kan kini kibawaan mentah baru kedai kibawaan turning jengka security kan hasaban pen kudno ya kan ka borang kil air kajing ruwai dah kajing ruwai jadi ka rikasi bat kebujur kajing ruwai kari dia kari kabari tu barimmu baca Idem men hendai lagam yo isu jingken mau ya giganom du ri ngai ton nagari nin kiu shakli shaprang in mi umpo liu jing start ngin ya Lumkasi kata om judan ni lepas nutenat ni bangkat bamang I ki basyam itu jakiwa kenturmat yang tanglu kisah Masuk ke dalam dana tim, oke? Tak, bentar, jangan, oke? Tak, pret, rasakan, suruhkan. Janagana mana adina, jaga jaya he, Bharat bhagya vidhata, Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravida Ujjala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Ujjala Jala Gitaranga Tava Subha me jage Tava Subha Ashisha mage Jai Tapa Jaya Gata Janagana Mangala Jaya Kajaya He Bharat Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He Bharat Mata Ki Jai Jai like here okay Don Bosco Tech Society ki Jai like here okay after that Elitac Security ki Jai
लाइसिए ओके तो मिलते हैं अभी का भारत माता की जय 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 डॉन बॉस्को टैक्स सोसाइटी की जय 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 एलिट टैक्स सिक्योरिटी की जय 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 ओके गो